ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da Modrina Auto Enterprises, Maulai Nong Kwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Loom Sopo Shillong. One bantit ya ka Kali Datsun ready go batamai ka bas kem bat bidor. Haka arpo praterik benai risau arjar arpo. U Dr. DRL Nonglait, u Presiden Jongga Kasi Author Society, ula pelait Paidbah yaka kot bala tho do Dr. A. Jellingstar Lemba, yaka bala ai kerteng ka Bhah Synñiang. Haka jingya lang ka bala Long Ha Smith, East Ka Sales District, harengkat ka jingya don lang jong u babu SS Majau, u Reverend SS Majau, u temen basan Pi Shela, ki bahayang hasem bat ki nong syakot ngobha. Hadian kembar alsnam lasnam balai research ka apa gijing kendu gijing im bonchat ha gijing im simet yang sam gijing puli ha gijing ya inti sini satai kira gijing kendu bebun beperlong yang banbu gijing perkhat yang ai ta ngala judon hidup gijing setengah bantu andre ngam don cimut perbenong ha du tam temi ka kon re den da le research namar ba kidan pun ki phagi bang ha bat ka research ngana male lima herim dia berdustur kasih kalau bayar sibun, dia keperluan ngaban lum tup akibat kibenta, bat kalian kejimut dulu lesi banai halo gitu kibenta kita lum, dia lah mereka kamsiam lah cimti berkumon le namar bampat liat cini kapang, bampat ya cimti dia ngomong cing sutu kadang jangan sibun kejing lagi cing bampai pang berkamtam namar ngamde naga literature, naga history, dia ulah kataru pala persiang iban wat Bandung cing TBA. Dengan Julai baru ang hari kasih agensi namawan wat ikut jingtir dan yang turu banga sang biok semua kibun kinong tho doi doktor online isa babun kijing Synñiang juki te hadian bangali ko pun krea kemba arfu arteli ki benta dengan lapar khat kumnongan le ai kan bentan dewan pasing sunu ngam itu ki brio ki ban jing shat te kabah wan hajumut chunga kadai yai is babu macara baburom nasmo shibon ban hadiam bale kendu i iklam dan daga we bat ka kentien ban kedau ya kan kon de bagian bangasmu in mai kicing kren chogi babu kun juri sa gi juang ba ni kuloi ban sim ya banta ban kentiulam ban ben singa ni kini ya gi ibrang mi thamai ha kan ni kalangkha te kata hiya kalau aku majing betin lunti, kalau aku baki lasim ni kak tijonga ban betin ban I kai ba ngari ban le. Jadi mai kendu bat I, ya kita kebentah bali bat ka lapia na ikbentah badi ber culture, badi we bentah bom de culture. Te hang dia ka hakani ka kot ka bahasanya ka dei tang, badi bentah ba de ber culture. Te we bentah pengala si kan mansa ni berhadin. Kani ka bahasanya, kadai namar bah ka cimper khat jonga. Mga bat kuni buriu ngidon kecinya dari hakikam kijam ki bahi masam ki kurwichat ki snong kathau imlang salang bat mujui kari ki ai ke bangidon manle kadai ke benta kapal Bhah do no thau kumba ang no wa namar ba ya ka kpo jong pi kpo jong ala de thausil pa uri du pra wala ka benta salam sar ala ka benta te ka tur ko bi benta ka ba punchi jung dengan bangane ban ai nombor kasap pong baru kendiat ngidi ban ai kita kecing Synñiang dalam day takamet dalam day daga kabor loi benta pan rei nama kecing tho ban pasal lemsha kiwe te la pesang ban penwandur ha kata kurkom bad ya kene ka sok labu da kene ka sni bagju dan teknologi trap namar ba kum kecing im beriau ngidon ka kecing im ka bangi ha ban mi banyak haklenti jong ka ban pois ka WhatsApp Hendrai kata ru kolong ba kaying trap bat kerempai kapa ubuleng lo bentah kene ke sulong tangkum ka cing phalang jumut pemtu ngala bra penprung besu kenget ki hidur hang to hadin tapi pet hadin ya ki bentai badai berkeneka kot hakan ni ga idon kumbakhan ri tuli ki benta ni ki thop ka thop hakan ni ga thop jong ka Bhah Synñiang ngala pengwan kong ni agak culture kalau bentar ba etam kapangila pan batai omla batai utang kinda kentin ndre galong ko bentar ba kentup dia ke jingim jungi buriu simet ayeng asam ke jingim go boncat ndre yang ni perlu ngabatai ya ka
ke jinglong culture nakata bakapang sepang ke jinglong culture batu ha ke juk jongka jingla nang tu kawan sa sepang blay ka kendin sepang blay kalong ka bangim la bangam wala mi bun kinong thoru haning im la bangam sa ke jinggut sepang blay re haning a tho sepang blay ha ke jingye dei bundriu kumno ga dei bri hadu blay ha ke jinglong khulung blay ha ke kimi khpa blay ha ke ingasam ha ke jing sup jing keban te pinang syam munta ha ke nik benta abai dei bat kanyam kalau ke bae bantai ke mentar unrai ngala persiang bantungan bang tu ya ka bade bakan nyam simet nyam yeng nyam kur nyam snong nyam hima ada ka wan sa ke jingai berkejingai bit kani bilong ke bentar ke baya bantai unrai ngashu pungwan tu ya ke jingin dei bat ka jingim briu kumnu ki briu ki pensiong ila ke jingai ha ke jingim chungki karampai ru kolong ke baya bae dengan pungwan andi karampai ke bolong ya ke jinglong cak sampai ke berkumno ke baslani batlat ke berhem ke ba no Synñiang ke biang hang ta bagi buncat hang ta ya ke nosip jung beliau kumno gi beliau gi perkhat ke nosip labodan ha ke nu cak kenhun ning budan ha ke nu cak jinget break ke ba thau ya ke jing ya kata ke nosip kawan sa kamu bikha hang ni det kala sedang ban pinisno ke syongkha syongman namar ba don kita ki mekha ki bangi ki khon kha bat ki haban don kata jimu nambar jimile ku kom kat kum ti rustu khasi katang chat kalong ka wei ka ba syada ki jimut namar ba kani ru ka syada ka syongkha hakaja bendre jungi khasi lada don katang chat imat kan don ge ka jintu kho abangan lambu ya si sya ka syongkha tekndiat ngara rubi benta halo kata pam tapi dei bu orang ba ke ikhtiar kamram ke jingkit kre nengal penwan dul mu riurang ba bolong kum omtang uil di simet ba ke yin rai kum ulong kum ba ulong kum ding ba ulong ka jing shan ka jing yada hikibe dia ne la persiang benta halo ya ka jing ku urang ba hak imlang salang urang ba ku unong seneng kerau urang ba ku Nukni urang ba ko mo ngi ba mo ngeda ya kali hak tagi pam long si sia ke jing trei ka ba kraw ka ba rat ba ka ba don kam ha ya ka jai ben riu ke jongi ha ka ni ka por ka ni ka jup ka ba menta ki parolog barok ke biadan ang ni ngai supen kan mau baga kam thokot kam dei ka basuk kadei ka basitom ka ba ka bajuat baru nong thohi uhap ban su thu ya kata kalenti ka bau dei ban jai ngalaong oi doktor deling hakasngi thoding habayuan ying kano hajar kopi la shen ni kan ka kot ilia thu yang ha ban ngong ha bakan ni ka perthai le ka long kum ni ka long ka bestom ha ban pen ya yo ya ki kot kam tam ki kot khasi ka bat stom ha ka jing shem jong simet ka ko ngau tho ya ki kot Isnem ki bala lek no ngarang ban shen sejar hajar lai hajar kopi en rementang shen setang sans pa kopi dan rugi bang shen setang lai pa kopi hadu kata kalong ka jing ban penjai yo ya ki kot khasi ki jong hi ki bamenta don ki kot iba sem la penrung ha ka course la ne ha ki jingpuli school ne ha college university kisa sa da ka sans nem si course nem khat sans nem bat kata ka dei kal nem tiai ka kentin culture kam dei ka kentin khasi andai namar bomdan ka kentin khasi ke bai biang sbek
wala labon ki betrwa ngila khamjit ban penon kam ye ka kentien English culture da ka baspel khasi culture ni ka judgment ri khasi hagani kalian ngiduk kumaduk ki English ro kim simdan ya ka kentien ka babiang hagwe dai bat kini ka phan kom ta glasim kalian ya ka kentien Latin culture da ka baspel English na culture komta naga kentien tenrai haga kentien Latin culture ni yo ya kentien English culture but ya kentien khasi culture kalong ka kentien ka bamla banbo si kentien haga no kuno go pat ke jai kentien rehab ban bataya ka batang ka jing batai ro kambiang happen srem ya ka hap pendan kam ya kibut kran kibabun rukam ki metaphor ki simile bat kiwai ibabu ss majau ila pendan kam ya ka simile ban pensrem ya kini ka culture bat kiwai pat ki ai bat iong hagani ka kat ba ka culture ka long utleng ba imun iong biang ka culture ka long ka leo imun iong biang ka culture ka long udeng ubayay san kami kapur ilaban ong biang da kumay pat balay namar ka mening jong ka culture kalong kababun pa kadan ya kabaki ong agatin parang a multiplicity of meaning or meanings unum tho jong ne kat wong ba culture kalong iru ipenat kami ka simili kemudian shan syaka lese ka syaka kalong ka metaphor jong ka judgment reo uding shan jong ka judgment reo i amla banbu spiak si kentien ya kentin culture namar ka jingmut jong ka kalong bayar hadu kata-kata kajing batai jong ibabu ss majau ngala bandai ngala ban bakla hanrai ngala ban ong bai kampet sega culture hakapor baga judgment riu khasi kampat mat ge kijing penjo jong ga jing siar no komta kalong kumutling ba bomdan hangno ke jing tei lani ke jing ka kom ka umpolio ka bakil air ubi kibe narut jongka kumjo kemudian badang sam jerngam itena ku sentiu bat sei sobha bomdan bapam bomdan bakadia kini kakot namar bakadan ka culture loss kadan ka jing du no ka culture sapelong yurong tho ban tho apa du culture kibla man ara ka pisah ya ga jaj reo handrai pi ai ya ga jisro pi ai ya ga pakhat jam phi but nangni ngin sayo ya ka ban kijet ya ka jingmut ka ba ma phi philap rong ban mat ya ka perkhat ka ba jeleo ya ka jing kenjang jong ki jingmut ya ki ba ma phi philabo lamba ki lain po lain kasla pa kasla jangan kat andre hagni ko por
ngai i susu ya phang ga bayar banalor ki benta jong ka shong kha shong man ga khambon ka long ka benta ga bo nong tho ulak Paidbah bat ka to ga ni ki wei pat ki benta ki be dai bat ka niam bat ka jingai ye ki wei pat ki bang ngi la do bat ki bang ngi dan kam susu ya ka ban dang wat ban dang ti bandang yang sukli, bandang yang am. Bat kita kilong, lada kadai yang aban penken mau yang iya kini kapor, bat kumjuru yang kejaj benriau, lese, lengba, kini kilat patai kubor, kiba kalak bandong lengba, ikat kubor, lani, lengba ke elektronik media. Ngila duno ya kajing syarhi but kajing duno ya ka sovereignty la ne ka bor syarhi nadu ka por jongga sarkar fareng kala penkelai culture ngila duno ya ka wei kasnat pakomsan jong ka culture kahima sutnga kawai ni hima ba khautam jong kabriun nyotrap kam dan syo lami menta aga jaka jong hima sutnga daki ilaka ka ba ndai shu usem masul syareki hanrai daki dalai kisem ki badang sunsyar kim dan syo ya ka sovereignty nado kata kapor berhadu mata. Lah kedia berlah khosna. Msak mesin syo. Kabor susah hi jong khasi. Tinggal di pemerintah. Di akan ke pemerintah kembali ke program Kebenaran Semacam by book kecil dua berapa? Dalam tak ada kecil bendat ini hitam baru. Kecil yang jom, banter pun, iki babon.